Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio za dolazak običani Mesija alaihi salam u njegovom ummatu. I on govorio taj Mesija će biti jedan od njegov ummat. Znači imamukum minkum, ovo su riječi što je poslanik sallallahu alaihi wasallam koristio. Znači vaš imam između vaš redovi. I isto rekao, kada pojavi običani Mesija, i tada će pojaviti isto jedan Dajjal. I za Dajjal se kaže ovo bude kao jedan znak za dolazak običanog Mesija. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio u nekoliko hadisima za pojava Dajjal i dao neki znakovi kako će to izgledati. Najbitan stvar je u tome da svi predskazanje za budućnost uvijek imaju poruka, a ne da uzimate samo riječ doslovno. Kada čovjek uzima doslovno, onda pogreši, kao Židovi su pogrešili za dolazak Mesija. Židovi još čekaju za dolazak Isa alejhi selam, za dolazak svoj Mesija, a muslimani sada čekaju drugi dolazak njegov. Znači, Židovi, oni su imali predskazanje, ali su tumačili na pogrešan način i zato još nisu vidjeli da je ovi predskazanje su stvorili. I zato za Dajjal ima mnogo znakovi da on će raditi ovako, on će biti moćan, u svijetu ne može niko da stoji protiv njega. I to su neke stvari koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Na primjer, on rekao, nema poslanika koji svoj umet nije upozorio u jednookom lažovu. Budite oprezni, on je jedno oko, ali vaš gospodar nije jedno oko. Budite oprezni i poučite slova kaf, fa, ra, kao kafir, će biti ispisana između njegovih očiju. Vidite, i bio rečeno da je jedan oko kao desno oko, on će biti čuvar kao slijep, a lijevo oko duboko će gledati, daleko će gledati. I ovo je simbol. Desno oko je simbol za religija, za duhovni stvari, a lijevo oko je simbol za svjetske stvari. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio za njegovu moć, da će izvaditi blago iz zemlje. U jedan hadis rekao, on će, kome on želi dati voda ili halijeb ili hrana, kome hoće da zabrani. To su sve stvari, se pokazuje da ovo nije za jedan čovjek, nego ovo govori za neke velike sile. Mi vjerujemo da je Dajjal već pojavio i poslije toga već pojavio običani Mesija alejhi selam da bi uništio taj Dajjal. Mi vjerujemo, ovo je pogrešno vjerovanje kod kršćanstvo, što oni su napravili Isa alejhi selam kao Bog ili Božji sin i tako njihova desni oko je slijepio. I šta se tiče za ovo svjetske stvari, oni su puno napredovali, oni su izvadili blago i oni su kao da oni znaju tajne na nebesa, tajne na zemlje i oni ovo isto se bilo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to se sada vidi kroz nauka. U jednom hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao
da je, kao sam rekao, da će biti slijep na desno oko. Kada ga pronađete, učite početne ajete sura Kahf. Poslanik kaže da bi spasili sebe od smutnje od Dajjal, treba da učite surat Kahf. I surat Kahf kada mi vidimo, treba da vidimo šta tamo piše. Isto i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i Dajjal će reći ljudima, ako ubijem ovoga čovjeka pa ga ponovo oživim, da li ćete sumnjati u to? Ljudi će odgovoriti ne. Onda će ga ubiti i ponovo oživjeti. I ovo je sada sve, kako se zove, medicin. I to ovo svi su napravili ovo zapadni ljudi. I kada mi čitamo surat Kahf, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozorio da kada pojavi Dajjal, čitate surat Kahf, da bi spasili od njegove smutnje. I onda surat Kahf govori i da opozori one koji govore Allah je sebe uzeo sina. Oni nemaju znanje u tome, a nisu imali njihovi očevi. Velika je riječ koja izlazi iz njihovih usta. Oni ne govori ništa nego laž. Znači, ovo surat govori za kršćanstvo i časni poslanik kaže da bi vi spasili sebi od smutnija od Dajjala, treba da pročitate surat Kahf. A surat Kahf opšte ne govori za Dajjal, nego govori za kršćanstvo. To znači je Dajjal i smutnija od kršćana je ista predmet, isti stvar. Nisu dvije stvari. Ako je, kako muslimani vjeruju, Dajjal je najvelika smutnija od kada je počeo svijet, onda ako je najvelika smutnija, onda zašto Allah nije pozorio u časnom Kuranu? U časni Kuran opšte nije spomenuta taj zbor Dajjal, nego tamo govori za smutnija od kršćanstva, da oni su napravili čovjeka kao Boga ili Božji sin. I to je taj stvar koja treba da običajni Mesija alejhisselam dođe, da otkloni, da ispravi ovo greške i da pokaže u svijetu da je Isa alejhisselam ili Isus, on bio samo čovjek. I ovo kada mi kažemo antikrist, to znači ovo je suprotno za Isa alejhisselam, što ima ovo vjerovanje. I sada običajni Mesija treba da dođe, da ispravi ovo stanje, da on dođe, da oslobodi Isa alejhisselam od ovog kleveta, kako su ljudi njega su dali kao da je on je Bog ili Božji sin. I on, ovo poštovanje prema Isa alejhisselam je da mi vjerujemo njega kako je on predstavio sebi. Kako časni Kuran kaže da on rekao, ja nisam naredio da ljudi obožavaju mene ili moje majke. I to je bio taj stvar što je običajni Mesija alejhisselam treba da dođe, da otkloni ovo uvrijeda od Isa alejhisselam, kao ovi kažu da je on Bog ili Božji sin, i ovo su pravili kršćani. I zato Dajjal nije neka ovako tjelesna čovjek kako muslimani vjeruju, ali problem je većina hođe, oni pričaju samo bajkama. Takvi bajke oni pričaju kako kao neki o srtanima može da se gleda, ali u stvarnost nema mjesto za takvi bajke u religija. Religija je stvarnost. Religija ne priča nešto što razum ne prihvati ili ne shvati. I ovi hođe i vjerske vođe, oni samo pričaju neki takvi bajke
da ljudi samo živaju ovako, znate. Neko kaže ovo Jađuđ, Mađuđ, oni imaju neki rovove dole ispod zemlja, oni živi, ali to su samo neki bajke. Koliko duboko oni su kopali zemlja, nisu našli neki takvi stvari, takvi životinje. I to treba čim čovjek odstrani ovo bajke, onda bi on saznao stvarnost. Naprimjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, taj Dajjal će imati svoj magarac i taj magarac će putovati mnogo brzino. Ako jedna noga bude u istok, druga noga će biti u zapad. I tako rekao da je i toliko ljudi brzo će stići i kaže taj putovanje što prije su putovali mjesecima u doba Dajjal, oni će to završiti za kratko vrijeme, za par sati. I zašto ako mi pričamo sa kršćanima, kada mi kažemo ovo magarac imaće jedna noga u zapad, istoko, druga u zapad i ljudi će sjediti unutra će biti svjetlost, onda taj magarac prije krećanje će pravit će najava ko hoće da neka sjedi. I to, šta je to? Ovi hođe čekaju magarac, ali oni to ne shvati. To je poruka. Avion, brod, voz, ovo svi nova vrsta prevoz. I to je taj magarac za Dajjal. I ko su to stvorili? Muslimani nisu stvorili. To su kršćani stvorili. I to se pokazuje da svi znakovi ovo za Dajjal su ispunili. Pojavila njegova magarac. Vi putujete, vi sjedite na magarac od Dajjal, ali to vi ne znate. Ako mi pričamo sa neki nemuslimanima i kada oni kada čuju, ni bude čudno kako je moguće prije 1500 godina jedan nepismen čovjek, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on govori za ovo današnje vrijeme, za ovo sredstava koja mi danas koristimo, kao da on gleda mapa, kao da on crta i gleda i odmah kaže to je to. I ako bi tada on rekao avion, voz, ne bi niko znao. Tada ljudi su putovali sa životinjama. Zato Dajjal je već pojavio da se otkloni smutnija od Dajjala, običani Mesija je također pojavio. Sada je samo toliko stvar da li vi prihvatite ili ne prihvatite. Ako želite bajke, neka vaši predaki, oni su živjeli u bajkama. Oni su otišli, nisu vidjeli neke stvarnosti. I vi ako želite da ostanete u bajkama, ako želite otvorite oči da vidite stvarnost i prihvatite običani Mesija alejselam i da spasite sebe i spasite svoje porodica na ovom svijetu i na drugom svijetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.